subscriber ala Katung TV salam dunya wilujeng mancok itu nuhun oleh Krisna Kuningan, thank you bosku. Kaditu bogo kadia bogo kos wacaid kali itu hayang kali ayang nih. Hah? Maneh bogo maneh Arabi bos muda mamahna Nopi mamana Nopi araya kabi ya kos maneh maneh kali itu hayang kali ayang kaditu kumaha nyama kaditu kumaha bos kuring macam beneran Cibatu Pasadaya pada bogo nyanggakeun bos toleng baulah gujil para pamangku karena hajat itu sadayana nyaa kusabana nya aku gawe nawacain para gujilan bagi bager kanu eta Arabi bos muda ayah nyaa kusabarna kanu ieu bos toleng kanu ii nyaa ku bageurna kanu Arabi bos muda awas wasik wa gede wa aduh abahna jalu ala Katung pamangku hajat lain anu mana bos Robi aduh Arabi bos muda ibu dijian sorangan mamahna Nopi mamana Nopi anu rew nya astabarang mamana Nopi maya deui laguna Bos Sakim pede motor bos. bos sakeum mah pede motor bos toleng deui Bos Soleng aku bisa aca gojing 2 tetep manehna apa nareja araraya mah bapak Arabi bos muda tiambang mirina tekukur tetep manehna Mama Nopi Ibu Lala Bojel pamangku haja Bos Sakim tetep maneh Bos Sakim pede motor. Bos Sakim mah pede motor anu bagir apana santai macam beneran Cibatu Oh. tetepan anjan Bos Udin ayah mandor Apple Purwakarta ayah mah tiambang mirina Mama Muti bapak tongkoneng ayah duh aduh Mama Nopi papa tongkoneng anu bagir Bajangkung ngapain Bajangkung tetep maneh ayah Bajangkung Pak abah jangkung saha anu teu kabangdeung ada bibas boda tepung pada tetep ngan anjeun nu dipicinta Arabi bos moda teu aya bandingan apa nareja aya reja papatong koneng ayah reja tetepan anjeun Aulis toleng Bos aulis toleng deui Bos Sakim tiambang mirina Bos Sakim Arabi bos moda Bos Sakim aduh Bos toleng mah bos toleng deui bos toleng tetep maneh
ayah rejang minggu anu kaliwatan ayah reja papatong koneng abdi ngimpi sarong hilang alakati alak jikana atuh kenyataan bos toleng kayak bos dalek ayah reja papatong koneng pamangku hajat impian teh kenyataan bos toleng hajat tahun tuh bos toleng anu bageur ngimpi sarung abdi hilang bos sakim bos sakim adei terus tua bolano kaalaman bos sakim bos sakim adei motor dak di grup bos sakim bebekiran apa jangkung mah apa jangkung ayah reja di mana Arabi bos muda pamangku hajat pakai motor nyata ayah nabeja bos sakim dibayar dari bos toleng mah nyata ukur omong bos toleng bos impian teh kenyataan bos toleng abah jangkung ngimpi sarung bos toleng abah jangkung abdi hilang bos toleng adei bos toleng bos tua kolano kealaman apa nareja sabulan ayah reja ajangkung anu mana ayah reja ajangkung apa potong koneng ajangkung bos toleng dibayar sayang ayah nareja tetep anjeun anu ayah reja pegadong koneng bos toleng emon anjeun anu utuh sorot cecak bos toleng nambut rasa bos sakim mah bos sakim bos sayanglah pernah ya bos sakim bos sakim adei bos aduh bos sakim pakai aduh aduh motor ayah reja ajangkung dan di grup sejatuh ngaratuh bos sakim pakai motor maruda kebijaksana derwana dada Arobi bos muda suka hilang bos toleng bos toleng adei warung lindut matak mogok ya pelayangan marontok dinok Arobi bos muda deui sapeting aja putih budak bos toleng bos sakim matak petak pada langganan apa nareja pamangku hajat rencana banyak sayona papatong koneng pelayangan marayu biasa apa nareja papatong koneng ajang bongosok nebongkeun lelewana bos sakim anu bageun marang langganan kabeta sesarangan bos sakim adeui waduh lendong bos toleng adeui bos sakim adeui waduh lendong cintana samantara bos sakim adeui waduh lendong bos sakim pede motor deui bos sakim warung lendung bos sakim pede motor deui manisna bos sakim palayang nyari bos sakim pede motor kopi na manis bos sakim pede motor deui pelayan manis neo boleh bos sakim pede motor minuman
Sayogi Bosake mapede motor Sadaya saya Sesarangan Arobi bos modal tetap menenang Arobi bos modal ayam mandor epul tutup menenang bos muda mah Arobi kelenyu menenang Arobi bos modal Abah jalur pemangku hajat ketepan anjing bos jurik macan bunderan mah bos jurik macam beneran Cibatu anu mana Abah jalur pemangku hajat anu mana Abah jalur pemangku hajat anu mana Abah jaluk AII pemangku hajat Abah jaluk aturan alakatun pemangku hajat Arobi bos modal saya deui apa lo ragu dia pemangku hajat Paura bejel pemangku hajat aturan waringin karya pemangku hajat deui sayang sayang Abah jaluk bunga si diri kena janji setia waktu balak nyata yang bebarengan Arobi bos modal pemangku hajat bebarengan bos muda beda motor anu simpati abah muda nyata yang bebarengan anu simpati bos modal pada motor beda motor bebarengan abah muda ya di sekarang anak orang gojil anu simpati kumpul para gojil pemangku hajat Nopi mama Nopi bebarengan mama Nopi mama sarasan surutan bos Robi sangarada cara bos Supi ditarik kalian raja ya di bodoh rasa apa lo rajel orang gojil pemangku hajat aduh mana bos Supri Cikarang orang gojil pemangku hajat sarasan surutan kalau ragu dia saradat orang gojil pemangku hajat sarot ditarik kalian orang gojil ibu orang gojil palang arasa ayah mandor epul Purwakarta tinggal jauh apa lo rajel sekarang anak orang gojil ada apa lo rajel zaman kemajuan apa lo rajel orang bela ada gojil ada anu bagus apa lo ragu dia waringin karya ada simpati orang jel kadawung sekarang anak orang jel kadawung bayar sayang Urana kacida para gojil anu bageun naon para gojil anu di pengan ayah mana repul Purwakarta jauh jadi sejak ayah mana repul palura jela kadawung anu bageun buta sangka baper ragu dia pemangku hajat Retu. para gojil ge kapaksa para jela kadawung ngoyong suka sanajan para jela kadawung jadi sejak para jela kadawung buta sangka para jela deui aya nu ngagauda jigan
Jigana Porajel kedawung kenyataan Porajel dari Poragojel pemangku aja Upaya sayang Minggu anu Kaliwatan Porajel kedawung Api ngimpi Sarong ilang Jigana Porajel atau kenyataan Porajel kedawung kenyataan ngimpi sarung Porajel api ilang Ayah Reja Porajel kedawung anu mana Jigana Porajel atau kenyataan Porajel kedawung ngimpi abi kenyataan Ayah Reja ngimpi sarung api ilang Mama Reja pemangku hajat Porajel anu bagus dak digus Porajel kedawung kepikiran Porajel anu bagus impian teh kenyataan nyata lain beja Porajel kedawung deui panutan aya nu ngagodeng nyata Porajel atuh ukur omong anu mana mimpi sarung api ilang Porajel deui Porajel anu mah Jigana Porajel deui dibayar sayang ngimpi sarung abdi ilang Porajel kedawung tos tua bulan ka alam iya Porajel pemangku hajat kedawung ya dak digbuk kepikiran Mama Reja pemangku hajat dibayar sayang Mama Reja anu Kaliwatan Porajel api ngimpi sarung ilang Jigana atuh kenyataan Porajel kedawung anu mana Mama Reja ngimpi sarung arobi api ilang Robe yang lagu jangan make Bisua polano ka alama dak digluk Porajel kedawung kepikiran Porajel kedawung Porajel Abah Jalu anu bager Abah Jalu bayar abdi ilang Mama Reja Abah Jalu pamangku hajat Kondor anu man Jigana atuh kenyataan Arobi bos muda pamangku hajat Andri mani ngosong mau orang betul menikah ya aduh orang saya beting naboh di dusun ngaku legur beting mah